العالمين أوصيكم عباد الله وإياي أن تكونوا فقد فاز المتقون وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Saudara Hamdan Rizki Maulana bin Osim dikapin kaulah ka anjen kanjiran Yunisi binti Ali Sadikin anu wali hakim ka kaulah kalian mau mas kawin kurubin masa botol 20 gram dibayar kontan. Nabi abdi nikahkan kaneng nani. Harga pas. Kalem. Harga pas. Sadaya Hamdan Rizki Maulana bin Osim nikahkeun kaula ka anjeun kanirani Yunisi binti Ali Sadikin anu wali hakim ka kaula kalayan kanggo mas kawin kurban mas abotna 20 gram dibayar kontan. Nabi abdi nikah kaneng nani Yunisi binti almarhum Ali Sadikin diwali hakimkeun ke bapak kalian mas kawin 26 gram dibayar tunai. Oh dari stadion. Alhamdulillah ijab kabul sudah beres ya. Berjalan dengan lancar. Barakallahu laka wa barakalaika wa ja'alna minal khairin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa 'azimi sultanik. Barakallahu wa baraka alaihi wa jama'a bainahum bil khair. Allahumma jama'a bainahum bil khair. Bila anda nuzul jazatihi dan Yunisi sama jemaah